Pamirsa paket paslon Imade Mahayastra, miwah Anak Agung Gede Mayun, Aman, Sanika usung Partai PDI Perjuangan, Perindo Hanura miwah Demokrat, tanggal 21 Agustus sampun ngelaksanayang pendaftaran ke KPU Gianyar. Paslon paket aman keiring langkungan seket talian partisipan partai politik, saning ranjing ring parade budaya, inggian Adi Merdangge, Gong Suling, Grumbyungan, tari kolosal saking sanggar paripurna, keca sama sasur beleganjur, komunitas Vespa miwah komunitas Hartop. Parade budaya edan ring pendaftaran paket aman ngawit saking titik kumpul ring alun-alun Gianyar kairing Artop, iringan Vespa, Palaganjur Tegalalang, tampak siring, payangan, pembawa bendera, gong suling, tari kolosal, sanggar paripurna, adi meredangge, mobil hias paslon, kecak kolosal, grum puyungan, mobil hias partai pengusung, pembawa bendera pengusung, komunitas NTT Miwah Papua, Balaganjur Ubud Sukawati, Belah Batu, Sah Gianyar. Ketua DPC PDI Perjuangan Gianyar Made Mahayastra Mausang indik pendaftaran paket aman tanggal 21 Agustus ke KPU Gianyar cutet nyane ngemargiang parade budaya mesai sarang kahanan ring limang warsani lintang. Saking budaya tetamian adiluhung irike, medaging unsur seni, budaya, miwah rasa bahagia. Suang-suang seniman mapupul ring alun-alun kota Gianyar, selantur nyane nuju kantor KPU Gianyar. Parade budaya ngibur krama saha prabia nyane ketanggung antuk gotong royong. Wirnaya Bali Pos Nguningayang.